Dragi prijatelji, dobroveče. Danas mi je praznik. Na današnji dan, pre tačno 33 godine, postala sam majka. Svim srcem i bićem, a verujem da nema veće sile ni lepote na ovom svetu. Taj osjećaj je nemerljiv sa bilo kojim drugim. Za mene, po svojoj silini i čistoti. Iz ovog bića gledano to je nešto najsvetije među svetim. A da li je? U smislu, da li ste uskraćeni ako nikad niste postali majka? Ili ako to biološki nije ni moguće jer ste muškarac? Postoje učitelji još od starih vremena koji su u izvesnoj fazi učenja svom tom i tom učeniku i baš u tom izabranom trenutku davali određenu biljku, ovu ili onu, nije bitno. Čitaj doping, prirodnu drogu, ali ipak drogu. Nešto što će im pomeriti svest i duh u smeru u kom su to od učitelja tražili, ne sami. Učitelj je morao to da uradi i da odredi koji je to trenutak. Ono što jeste bitno, oni su im to davali samo jednom. Omogućavalo se učeniku da vidi. Posle toga bi učenik morao sam da dosegne te visine do kojih je dobacio hormonskim, odnosno dopingom s polja. Da da sve od sebe, da tamo stigne. Sam, iznutra. Možda sam bila poprilično loš učenik kada sam dobila 2 puta istu lekciju, rodivši 2 predivna sina. 2 čarobna bića, jer za mene jeste bilo i ostalo to nešto najuzvišenije. Taj čin osjećaja stvaranja. Kažem osjećaja, jer već odavno imam svest o tome da smo mi samo kanali kojima se Bog izražava, ali da mu mi svesrdno pomažemo u tome. Što hoću da vam kažem? Nađite moment u vašem životu koji vas je ushitio najviše i dostižite ga kroz kreativnost. Vašu, ličnu, bilo koje stvaralačke vrste. I srećno svima nama. Hvala vam što ste tu uz mene dok stvaram. Sine, srećan ti rođendan gde god da si u svetu. Sve najlepše želje ti se ispunile. A vi? Završio tortu.